mwiza mugoroba umugisha kuri twumva amasaha ya nimugoroba mugoroba umugisha kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi mugoroba umugisha kuri twumva amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yawe ihagaze. Hari abantu benshi bari bamaze iminsi bambaza Karemba Aimable umeze neza? Yes, meze neza ndakomeye ndashima Imana kandi nongeye gusuza abakunzi bacu rwose mbabwira yuko tubazaniye ikitwa amakuru adasanzwe. Yes, nukuvuga ni byinshi cyane nyine tugiye kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo. Aha hantu bari bamaze iminsi basanzwe bahamenyereye ndi njyenyine, ariko kuri no mushitsi ndagira ngo mbabwire yuko rwose nyamuneka namaze kuba mbazana umwe mu nkingi za mwamba, ariko banzi babwire bari kubarize hehe uyu munsi. Moses, ibintu by'ahantu duhagaze cyangwa se ahantu turi aka kanya ntago nshaka ko tuhatangaza kuko Moses byatangiye ari ngiye uza hano muri bino bice nkakuzanira amakuru nkakubwira ni navuye za Cibitoki, navuye za Kibira, navuye mu bice bitandukanye, Korine Mujejuru, Korine Munanira n'ahandi hatandukanye. Ariko noneho ikintu gihari aka kanya ahantu duhagaze, urebye haruguru ukareba hepfo cyangwa ukareba inyuma, yego ukitegereza hasi, yego hari ikintu kidasanzwe. No kwanga rero ni byinshi cyane tugiye kuba tugaruka tuva imuzingo. Barabizi ni by'umwihariko ni hano rwose mutubariza twebwe ubu tuba twamaze kuhatera amatako. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi tumaze iminsi dukurikirana byinshi, twakurikiranye amatora y'abadepite, twakurikiranye amakuru agiye atandukanye by'umwihariko y'ibijyanye n'ibiri kuba mu mujyi wa Uvira. Urabizi ko igihugu cy'u Burundi kirimo kirahorohereza umusada uremereye cyane kugira ngo izinare zasarambwe zidakuramo uyu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose byinshi cyane n'ibindi byinshi inama zirimo ziraba i Bujumbura turaje tubyinjiremo, ariko mbere kugira ngo tubyinjiremo bwana Karemba Aimable nyemerera tubanze dusuhuza abantu badukurikira. Ngira ngo ikaze ni yawe usuhuza abantu badukurikira, asigaye mbabwira ingingo z'ingenzi duhita twikomereza n'amakuru. Ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abakunzi bacu amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali. Nibakomeze bagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Uganda, Tanzania, Kenya, mu gihugu cya Kongo. Nanabibutsa rwose gukomera cyane mu bice bitarimo umutekano, mukomere cyane, Imana iri muhande rwanyu kandi muremye mu ishusho yayo. Niko kandi nanone hanze ya Afurika y'Uburasirazuba, abari za Malawi, Afurika y'Epfo ndetse Mozambique twabashuje. Dukomeza cyane ku mugabane w'Uburayi, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa, abari mu Budage, abari za Australia n'ahandi hatandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite abantu benshi cyane bwana Moses, nabo twabashuje kandi tubifurije kugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Muri Aziya twabashuhuje mu bice byinshi bitandukanye, mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Omani, muri Qatar. Tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi nje mpita mbangura bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Murangara, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Kinazi, bari hano rwose za Cibitoki, bari Bujumbura, Bubanza, barahitwa za Ruyigi ndetse na za Gasorwa. Tubahaye ikaze by'umwihariko muri rusange. Bwana Karemba Aimable turaza gukubita tubangura kugira ngo niwaguze megabyte z'ijana icyo kintu bacyumve neza, aya makuru aze kuyumva mu buryo bwihuse kandi yose birangirane ayasoje. No kuvuga ngo rero twirukanse cyane turoza kugaruka gato ku kijyanye n'abanyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva byibura amatora ajye gushyiga ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 atakibarizwa kuri ino ntebe. Ngira ngo tumaze iminsi twumva abarimo Agathon Rwasa, turaje tunabigaruke mu buryo burambuye. Yenda ibyo ngibyo turaza gusimbukira mu ishyamba ry'Ikibira turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda haturuka, turebe nitwa inkuba gikomeje gukubita. Moses ntago guca mu ijambo, ariko inkuba zongeye gushwanyaguza. Se no muri no minsi zimo zirakubita, numvaga ari mu gihe cy'izuba. Nta munsi n'umwe inkuba zidakubita, niyo imvura itaguye cyangwa se imirabyo itaje, inkuba zirashwanyaguza. Yes, no kuvuga turaje tubyinjiremo, turaje turebe Cibitoki amakuru ariko aturuka Bujumbura. Hari amakuru menshi arimo aturuka Bujumbura, harimo
urujya n'uruza rw'abantu ngo batazwi bakomeje kugenda bagaragaramo, umutekano ntago urimo uragenda uhagaragara neza. Cibitoki amanama arimo arakorwa, arimo avuga ku mujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kurinda bikomeye ikibuga cy'indege. Ese niyo mpamvu bitera bimeze bite? Ariko bwana Karemba Aimable uze kunyemera tugaruke n'uwitwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito muri gereza by'umwihariko y'u Burundi, ushinzwe gutera kudeta, kugerageza kudeta mu mwaka wa 2015 na n'ubu kiri muri gereza. Binavugwa yuko isaha n'isaha ari umwe mu bashobora kugora uwitwa General Neva mu gihe yaba arimo ariyamamaza mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Mbere ko aya makuru tuyinjiramo, reka tubanze tugaruke ku kijyanye n'abadepite mu gihugu cy'u Burundi. Habaye amatora y'abadepite, aya matora y'abadepite agaragaramo ubujura bukabije. Ese bwana Karemba Aimable koko ubu bujura mu mboni zawe, mu busesenguzi bwawe bwarakozwe ntibwakozwe? Bimeze bite? Amakuru ukuraweho ubundi ubwabwite nayahe? Moses nshingiye ku mitekerereze yanjye, nkashingira ku byo mbona mu gihugu cy'u Burundi, byaba ari kuri politike ikoreshwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bafatanyije. Gahunda bafite ishyaka rya CNDD-FDD ni ukwiharira ubutegetsi kandi bagahera hasi. Yego, uretse kuba turi kuvuga wenda abadepite no mu zindi nzego zo hasi zo mu gihugu cy'u Burundi, ubu ngubu gahunda bafite ni uko ishyaka rya CNDD-FDD nibuza rigomba kwiharira ubutegetsi ku kigero kingana na 99.99%. Birumvikana yuko n'uwo nguwo umwe cyangwa icyo gice gisaguka cyaza kije mu ishyaka rya porota mu mbare. Yes, nta kibazo komeza. Uwo nguwo umwe ushobora kuba yaza akaza yivanga muri iryo shyaka rya CNDD-FDD, nta jambo azaba gifite. Kuko naramuka navuze gahunda uwitwa Evariste Ndayishimiye afite ni ugufata ku gakanu utamwimvamo cyangwa se udashaka kumva nk'uko yumva cyangwa se ibyo atekereza. Impumba ni yanjye rero, nk'uko wari umimbajije, amajwi yaribwe kandi byavuzwe n'abakora muri ino shyaka rya CNDD-FDD, babibwiye bamwe muri benshi, babitangaje. Amajwi yaribwe, ibi byasesenguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ndakubwiza ukuri yuko rero bigiye no guteza ikibazo, kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bambariye urugamba. Yes. Iki kibazo nashaka kukubaza, ngira ngo tumaze iminsi twumva amakuru agiye atandukanye. Hari amagambo twasesenguye mu buryo bugiye butandukanye ku kijyanye n'uwitwa General Neva, yuko arimo arakora buri kimwe cyose ngo yimakaze cyangwa se afate ibibanza byinshi mu matora ateganyijwe kugira ngo abone buryo ki n'ubundi amatora bashobora kuyegukana. Ese koko urabihamya cyangwa se mu busesenguzi bwawe ushobora kutubwira buryo ki uyu mugabo arimo aragenda afata ibibanza byinshi muri ano matora ateganyijwe kugira ngo ishyaka rye n'ubundi rikomeze kuyobora? Ni mu buhe buryo nimba kitari bigukomerere cyane? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, ku ruhande rwa Neva, ku ruhande rwa Neva rero impamvu ikomeye cyane akomeje kugenda yiharira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, navuga yuko ariyo political system ikunze gukoreshwa cyane n'abanyepolitike benshi hano muri Afurika. Ariko cyane cyane noneho mu gihugu cy'u Burundi ho biragaragara yuko biri kongera n'ubukana cyane, kuko biranavugwa yuko muri ketse nyinshi zitandukanye mu mavire uwitwa Evariste Ndayishimiye yagiye ashyirayo abantu b'intasi, avuga ati aba bantu nibamenya amakuru yuko hari umuturage n'umwe uri kuvuga nabi ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa utari gutegura kuntora, uyu muntu agomba gukurikiranwa kandi akazatabwa muri yombi, bikurikije yuko n'ubundi agaragaza yuko adashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi rero Evariste Ndayishimiye nta yindi mpamvu yafashe izi ngamba zo kwiharira ubutegetsi cyangwa zo kuguma kuri uru ruhande ahagazemo, nuko yakoze ibikorwa byinshi. Urabizi impunzi nyinshi zahunze igihugu cy'u Burundi zihunga imigirire mibi ndetse n'imikorere mibi y'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye bikanamunanira gucyura izo mpunzi. Zimwe muri izi mpunzi nizo zavuyemo umutwe wa Red Tabara uharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, utavanguye ubwoko cyangwa ngo uvangure agace. Ibi rero Evariste Ndayishimiye aravuga ati haramutse hagize gutya hagatorwa undi muperezida hano mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se nkaba nagira imyanya mike hano mu gihugu cy'u Burundi, birashoboka yuko kumirika ku butegetsi byakunda, cyangwa se n'uwaza yaza yihishe mu mutaka wa Red Tabara, hanyuma yewe izina ryanjye rigahita risibangana ku ikarita. Yes, birumvikana. Ngira ngo icyo kintu ugisubije neza, ahubwo tugaruke gato ku kibazo maze iminsi mbazwa n'abantu benshi.
hari abantu bavuga bati FDLR nyinshi zabaga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zimwe zakoreye imyitozo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakavuga bati birashoboka kuba ahubwo bazitiranya n'imbonerakure. Ese mu mboni zawe koko FDLR mu gihugu cy'u Burundi zirahari cyangwa ntago zihari? Moses rero hari operasiyo yitwa Minova Bukavu. Iyo operasiyo ya Minova Bukavu intare zise ngo ni simple operation. Iyi FDLR yari iherereye mu misozi ya za Minova. Ni FDLR bavudukanye barayimanukana bayerekeza hariya mu misozi ya za Karehe, bayirenza za Karehe barayimanura za Kabare muri Bukavu. FDLR barayimanura, ubwo Minova urabizi ko ari mitwe twariye Masisi. FDLR barayimanura barekeza hariya za Mumasho muri Sud Kivu, barayimanura Kamanyora. FDLR barayivudukana bayigeza za Sanje na za Remera muri Uvira. FDLR yambuka ikiyaga cya Tanganyika, isanzeyo abandi ba FDLR benshi. Uwitwa Kisekedi Shirombo yari yarahaye Evariste Ndayishimiye ngo abe abamubikiye, nyuma yo kumenya amakuru yuko n'ubundi M23 gahunda ifite atari yo gufata umujyi wa Goma gusa, ahubwo gahunda ifite ari yo gufata na Sud Kivu muri rusange. Urabona FDLR yari iri muri ya misozi ya za Minembwe. Yego, urabona FDLR yari iri hara za Peni kusumira amashyamba ya za Shabunda n'ahandi hatandukanye. FDLR yari yirunzeyo yose ni yari iri hara muri teritwari ya Masisi mu bice byara muri za Minova. FDLR yari hara mu misozi ya za Kare muri hariya amashyamba, niyo yimanukiye yambuka ikiyaga cya Tanganyika, isangayo abandi barenga 9500 bari mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko binavuga yuko igihugu cy'u Burundi aba FDLR gicumbikiye bashobora kuba barota n'aba FDLR bari mu gihugu cya Kongo. Ibintu ntago byoroshye. Ibintu noneho ndaza kubyerekeza mu buye buryo. No kuvuga rero reka yenda ibi twita tunabivaho dukomeze, kuko turimo turakubita tubangura, ahubwo tugaruke gatoya ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda turuka mu mujyi wa Bujumbura. Ni amakuru nayo nakomeje kugenda mbona garukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu gihugu cy'u Burundi. Harimo izi za social media Burundi, hari ibitangazamakuru birimo iza Indundi TV zikomeje kugenda zitangaza amakuru menshi ibikomeje kugenda bituruka hano mu mujyi wa Bujumbura. No mujyi wa Bujumbura kugeza amaginga bivugwa yuko utarimo umutekano. Mu masaha y'umugoroba hari kugaragaramo patrouille z'abasirikare benshi ndetse n'ahitwa za Gitega. Ese Bwana Karimba Aimable, iki gihugu bavuga ko isa ku isango Red Tabara yazagishwanyaguza cyangwa se ishobora kuzakinjiramo. Ubona Red Tabara koko mu gihugu cy'u Burundi ishobora kwinjira muri no mijyi byoroshye nkuko abarundi isa bahora babyikeka? Erega Moses, icyo kibazo mbajije ni nkuko ushobora kuba wabaza umuturage wenda runaka ukamubaza ati ubona M23 bishoboka yuko yakwinjira mu mujyi wa Uvira. Ibi ni ibintu byoroshye kuko n'ubundi aba bana bo mu mutwe wa Red Tabara ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, ibi bice bya za Bujumbura, imisozi ya za Kibitoki, za Kirundo n'ahandi hatandukanye ntajya kurondora mu marangizi. Ni ahantu bavukiye bazi aho baca munsi y'ubutaka, baca hejuru y'ubutaka, bagenda baryamye cyangwa se bagenda bahagaze cyangwa se bagenda bicaye. Bazi uburyo bashobora kuba bajya muri ibyo bice mu buryo buboroheye. Ni nabwo bwoba uwitwa Evariste Ndayishimiye ubona afite, kuko Red Tabara imaze imyaka myinshi itegura ibitendo karundura, ibitendo karabutaka byo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bukomeje kujujubya abaturage. Oya n'ubundi arega banavuga ko bagomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi demokarasi iriho y'uwitwa General Neva igendera ku bintu bijyanye n'amacakubiri n'ibindi bintu usanzwe twumva mu gihugu cy'u Burundi itakibarizwaho. Ibyo ni ibintu n'ubundi twe tuzi kandi tumaze n'igihe dukurikirana cyane, ngira ngo yenda baze kutubwira ku minota yenda niyo wabitubwira mu buryo bw'ibimenyetso kugira ngo tuze kumenya ese iminota tugomba gukora igihe. Yes, no kuvuga rero Bwana Karimba Aimable, ndagira ngo twirukanke cyane by'umwihariko tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda by'umwihariko hano za Gitega. Igitega kugeze maginga ya ni igice gitahamo abayobozi benshi, kandi kikaba igice nanone dukunze kumva kigaragaramo umutekano muke. Ese koko aba bayobozi bata muri ibi bice abenshi banavuga yuko babigiramo uruhare, bakavuga ko bagambana, hari na bimwe mu bantu bashobora kugambana igihugu cy'u Burundi, kuko mu minsi yashize twabonye uwitwa Gervas Ndako buca bamwirukana mu bintu bidasobanutse. Intebe yarara umugambwe mukuru wa CNDD-FDD, intebe yarariho yicazwa abandi.
twabonye abitwa ba Ernesto bitwa mu minsi yashize. Ese koko iyi CNDD FDD bivuga ikorera Igitega nawe ni kubibona irimo ubugambanyi indani muri yo? ni ukuvuga ngo Moses Rega iyo ugiye gukoresha politiko yo gucamo amacakubiri abaturage mu gihugu cyawe, Yego. ni ukuvuga ngo iri shyaka rya CNDD FDD ryifitemo abanyepolitike benshi batandukanye barikoreramo, kandi abanyepolitike barikoreramo n'ubundi nibo baturage b'icyo gihugu. Yego. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba Moses wenda uri murumuna wanjye, uri murumuna wanjye wenda wo kwa data wacu cyangwa se wo kwa mama wacu, urumva? Nkaba ndi umuyobozi mu ishyaka rya CNDD FDD, wenda Evariste Ndayishimiye anyizereramo wenda ko navukiye mu gace kamwe nawe cyangwa se namukuri iruhande, akabizeye yuko azankoresha nk'igikoresho aho ambwiye kujya nkajyayo, ibyo ambwiye gukora nkabikora. Yego. Icyo kintu rero nicyo cyabaye ikibazo iri shyaka rya CNDD FDD impamvu rikomeje kugenda ricikamo amacakubiri, nuko n'ubundi abaturage ndetse n'icyiciro kimwe cy'abaturage cyane mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kibasirwa cyane. Aba bagabo bari mu ishyaka rya CNDD FDD bafite abagore bashatse muri iyo miryango ikomeje kujujuba. Yego. Bakavuga bati rero natwe kugira ngo turengere imiryango yacu, turengere cyangwa se imiryango y'abagore bacu, turengere imiryango y'abashuti bacu, nta kindi kintu twakora, Evariste Ndayishimiye tugomba kumugambanira tukamukora ku butegetsi, kuko nawe biragaragara yuko gahunda afite bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turkiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega n'indazoyobora le Nouvel Ordre Mondial, tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi icyo twakwita
Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twokwita nouvelle ordre mondiale, kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivuga ngo hakeneye icyo twokwita nouvelle ordre mondiale, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, n'ibyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo le Jafetite, le Shemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, uru rubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashiraho abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize cyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iri kwirasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cyuko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Cyo gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari
AFC M23 kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi bijanye n'iki bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Kongo. Nico gituma rero bwabo Burayi yaba Amerika yaba Burusiya Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona ikiya gihugu ca Qatar igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Kongo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi budashobora guhumiriza Burusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana. Hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Basenegal wita retirayere biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi bagwanya aba twakwita babadagi babanazi babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu abandi bose bakwiye kurandurwa kw'isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'ironda koko ingenga bitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini y'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingenga bitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingenga bitekerezo z'amoko, les extrémistes
etinicrate bari do tuboro buriya bari mu moko yose ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu ibyo twakwita les ideology genocidaire les ideology z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo jenoside y'72 itashoboye kwemezwa ariko hakozwe jenoside kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo, ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe jenoside kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania iyo twakwita mayi murere yariturutse muri Kongo baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro Rwagasore Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo by'uko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare, ari byo byatumye inkubi ya jenoside yakorewe abatutsi 1993. Nicyo gituma buriya ndababwira iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nicyo gituma ibibazo dufite mu Burundi cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari do tuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nicyo gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nicyo gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye cyangwa umurage twahawe na politike y'abakoloni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koloni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, terabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko baje avuga ibintu bya panafricanisme, ibintu bya bottom up. Burya ibintu bya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru
noneho kugeza ko abagira konsesiyo idafavoriza abaturage ba Kenya ariko ifavoriza abo bazungu abanyamerika abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nicyo gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri iyi ntambara iri kurabera Uvira gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zironda koko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari cyo overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bye, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze. Mu gihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye naho utabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR,
FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona ko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere. Ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico ubivye nico usarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no ku ngaruka z'ivyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD. Murakoze cyane. Wariyo umwihwezo tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya ntawe twanka, tuba tuja inama tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi congere